pozdrav! Evo nas u još jednoj emisiji Kuhanjem kroz Bosnu. Danas pravim kolač od višanja. Za ovaj kolač ja sam pripremila 400 g višanja očišćeni, čaša i pol ulja, čaša i pol jogurta, šećer u prahu, 300 g šećera, 10 jaja, 1 prašak za pecivo, 1 vanilin i 400 g brašna. Za početak mutimo jaja i šećer. Dodajem vanilin šećer, jaja sam lijepo umutila. Sada ću dodati čašu i pol ulja i čašu i pol jogurta. Dodajem prašak za pecivo. Sad dodajem brašno. Smjesu sam lijepo umutila. Sada ću malo tepsiju namastiti. Sad redam višnje.
Prednju sam zagrijala na 200 stepeni. Pečiću sve dok lijepo ne porumeni. Malo više utisnite u biskvit i rastresite. Sada nosim na pečenje. Kolač od višanja je pečen. Sada ću ga isjeći i posuti šećerom u prah. Ako vam se sviđa ovaj video, pretplatite se na naš kanal Kuhanje kroz Bosnu. Vidimo se u sljedećem videu.